Nirmala Kenyam, Biakamal ka Nur Online TV channel. Ner yeni diala kontin chagwata me chajachup. En wale shank welkel kapai baro. Ron kina dangro widijan dangro widich. Bana ruacha kalertin kona lat karodian. Biakamal. Mi jirama jidit gwasame. Ka Nur Online TV channel. Dong ajan changan yam kaji ko bi ben ka Nur Online TV channel ko rejan wojen. Dere lera me dere janywakani di kokien no bana ruacha ka kwiten kona lat karodian bana justin content walk rai wika so sudan bana kaling take ruani to goro dera ande rod palpin kaliang dien katin content lat karodian chiri mangai kono no rai duaran konware take to ngwalong to lat karodian no ngai kono no telemal tena ko rai widan rai duaran sego kujamoni gore jen wo de ko rodan palpin getin kon lat karodian menyam amat kamdan no ko delia liu ko kona daro da kapchong gwasame en man bukonaling alaller burai ne kon ka jom shalat queer unit state te jen gormono benwa yakel no so gore jen wo de yana mediyana ling de yana nywaka ne ko ken gwaye jowo bana kwen gwasame jom shalat queer unit state jogo nada no lode kume bejenung ya ka dobu dan ikan lat keja please nyak neme kaniri ko kien ko de kan najek no kami jiram jadid ko subscribe ko notification bell ko jotwain ko mete galar mi brech be chamala chupe keje gwasa dana pay la rech tangwes ni gwasa mani la be jalong chaler mala je kaniri kon tendong yos kani social media chit ke facebook no ban mi chana je share kaniri dal ko kien and then they can calling bana jome ban je chuling ka do badanen chaje non kaja okay jawo bana kwen gwasame jawo shalat queer unit state ni justice rigbium top chirajen wo bengwane nuare teori go kan kalat re we ka unit state ba ka moy karik governor dung unit state justice riek biem top chenetin loke kume de ketin yarke kume de kenetin kon tin gorke jen wo de kan korde kana tukre which ka unit state rik biem top bene tieda rodun ko mawaran waje kep ano budget luak yena governor dung unit state rik biem top chenetin loke kume kirma yadi jogano ramu ko to ka unit state was ente national security tetin jana ba kep kume ka bukume jalet kamala lat ka karami shidwar shijalat ngay konen go ran mi shidwar shijalat ngume de lele dio jen go de jimo keriek chaje de palika sona me jom lada go ane dial konti lo ko kume kirmi yadi te katit karodian amlar kone kume kirmi yadi lat kono ana rami modong shit ke ngwani kala mala joko mon wo yen la jenti chodian lot ko tema chale veleno ne de konti kama yom chala no ken kenete gorke doctrine ma char ke kume kirmi yadi tiken lus chirek biem top ngwane nuari to ngwana long yen rei which ka unit state no ne ngwana tori ya yen kan pigden kanalat no tele pigden michalat kan jodin kanalat so
ade kon te ka nach ka mishi kana mo chala den go tang wene yan ka ron kina dangro widi jan dangro dung wan ron kina dangro widi jan dangro dung wan ngai kon diale ron mishiwa right tang ni ken ngwane misha go kere dian bane ba jiga no te ke ngwane at donglat ke jek te she gorno de mal der te kam no were kero dian re which ke unit state tang wene ba chitke ngwantin kwe ne run kian churi lat ko bran ba mat ka kong ba kur ba jetuk jere ma ngayen no re kem no bala na nyinten no de governor Riek Biem top daran te ke chuang ban go lar jen go en ram mo mu wech mu ram mu wech we janyon ba je dil yen ke ba je ke bu kuma no ban men ban ngai gwa se me ala mete ka michi tuok mete ka michi oda lat chewo ka ngwanen kon kwe run kenten kwe no we kan eten konten cha kuma kirmi yadi cha jelus ngada jengo Riek Biem top take a party don't kirmi yadi okay so keep that in mind take a kuma kirmi yadi kon unit state roja kuma kirmi yadi take a party SPLA SPLM she ga no take a party no more gwaye but interest ko bineko baka chenga jega titen ajala ri ko ne so bana kulo wore de no wale chano lan man danan chok man ci kana la laken tele my comment mi chet tin gwas mane no ka jo mishalat ci Riek Biem top cheng wene che ka yene ka ron kina dangro jan dangro dong wan no nyok ron kina dangro jan dangro de diech to continent cheng wene to ngwana long chala do jen che ka yere which ki unit state but peg dien kana kon lat kwa ka peg dien and wo peg mnindi ke kaneti shop kadi no kana lat ci Riek Biem top jilar no entama chingwane tin lat ke jek peg dien cha kware wiki unit state ko charudien cha ka yen lada jo mane ka shang independent day january tin ta unit state joga no kumada be yagang kriktin konti de lada nuare tin gor ka jen wo de unit state daradak no jene lada je ko be yagang ke mede yanak kone kumada kel chine national security ne lat leta goa ko ramen wodior wujalat baja kep kuma ko bu dan ba takamal mal misha de dak jen mi gore jen o banne dial kontin lat ke jek bien ka lat ke bien goten konen tekaten bien kalar january jogano gore mal kam nukun kalo do ngot kuma ko mishiran che ngot che be lot bu ngot bu garama mo be kana dil yen ramo de lat ba lat reti jen Riek Biem top ajene gwane mal kam no kondial kano bi kume bo wij baja gang baje lot ko beletin gorke ide lat ke kwi mala be kula lat ko mi dong cha mal cha janok china chicken mal chicken gore which ma wij la tenial no tela mal mi bi ten re wij mon so ku jamo de kondial de na participate kalat ko de we dorande te kamal no agendan en goro de ne dial de can participate ke jakamal ajo Riek Biem top ci Riek Biem top jalat ben go eni nuare wiki unit state take chong karam dana dere gor dere chong ko ram noka chaje de kef no dindo mi chungo ko ra dadien ka do mi mo chungo chi gur ke je ajene tel ram mo de julok de ngode kene yen ajene tel ram pen ko be chong kel ke kirma yadit mi chi nok ber ko kuma da kuma SPLA SPLM aji ala kuma kirma yadit kuma jane
rek biem top ajene mal tere which ka bentio kelio kwana ben gwasame jo shalinge jo kwar ka unit state ka kwi malka no go jeno de mal dere ben rewi de ke de mal dere tere rewi de alamu go adio je kon dial no kone de mal dere teten de na de ke teka mal de ne dial de ke teka gwa kentin dial kon la gor ka bere wichin wo mi mutana ka kwer mo gwa la mal la teten barik dan jenene ala kon te kon rey gwat run kama bej kone shal ken were gwan mi monteme ne dial kon tin lan were ne dial gan were especially ngani kwa ka target ngani nwere gor keke ngani nwere shanga ke jek ene ngwede mo mishi gor no dong dere no dere ka gang ba jigu jeno jin ajira mi shodo lut ajira mi jek so mi jak siang ngani ko betedi be beje long ray wich ka South Sudan ante me tele gwat mi gor ge jeno de jo ngwere de jelington chede mi ngai kondi ale kodi ngani chigana gor no de shi mane ken de ge chenga turtur chigana no no de no de ge chenga jek ajen maran tik de la ja to ben tame ben nuare be ka difan be chon kel ka ke achang belo liuten dino kana di konan te ke power tin te ka lwang chigana gu jeno malat ke ngani en wo ye dor ko kwarmelet ken rana gu jeno mi chete ke power la gu jeno bishu dong tin ka pek te ga du ke liu teram bi lo woch ti jange jeno ram chengi jego run bele benyam bele la ramimo bile tike power bile tike lwang bete go begala lat la gwijin jen go dong power mo be chupe ke jishe be chup karara dien jenen yen mo ka kirma yadi den temme che gorno te ka mal me dete re wich ka South Sudan ko che power lwang ke liu che jakef che gwijin go dong te ram dong de jele kef en kumme de menana teten jen gwijin mo tam mi chirante wole be tuk de den bene kin bo mo ke yo baram mo ba jo mak ba je dwech ba je nakki ba le la dana ba le mi she ngaje no jin mu dong mi telot che be dier keji ban mi nge jen go ajira mi mo te ka lwanga ti ke power ya be dil ngaje no tire rika so a millet le road en tama but charge kula ngach ane de konan te ka lwang te ke power tin cha power ja kep ke tidien ran gwin jen no ko ta ka lwang ka ta ke din mu to kora tela ram mi be lo wuj ya larga no ran mi dong chero moy ka mai mi ti ka mai la gwi no tela rada dien mi bu gwada mo bi la kantet kedo la shwa bom yi long ka bom di mi just bi chugin jeno chang dwaje ke bi ka ngulel chere ko mi chaji promote tema let's say gwantaru ala ja promote long no gwan ala gwantar ne ne ko jira madana gwi no ti ka lwanga ti ka power ka dwaje ke ati ke jitar ke bi ji promote long ko wana mo bro ko lwang ko bro du gang not knowing that tomorrow bo tedi jen menen yen tam no kon chush ke long choden chale cho chi chon matot kan kwar kon dial kon ne kelga kem ya di chioga ne di jek no tara mi jek ne dial goka jedu la tuogo gwada danen kwa ne ko kwale shen jek kabidi tele meledi chiri man tuo ka unit state kama yom so riek man tuo ka panga riek man tuo ka nasir riek man tuo ka longa shuka riek ko kan gwesen kon shunya konten chen bilane o jube shu nwertin ki gwada wo ke Equatoria ke liu chen bilat ko ne ti some of them tran ke choice ko dero da bar but don nwere manana ku le pitin ga bel me ba na benektin ka ne tin kon bana benek jen ke ne ke juba jen ne gwada dana te tin ga ne kon chola nwere kare ne ale kien ga tarbiyele kien ka ban wer ba benek pin gwada me ma too much long power te ke juba power te ke stain ko jen gwada ande kem yaditin kin me yadit pega ke order mi to bano yen wi anaka ke pega ke report mi sha no nga no be turni tin ko na na be nen ga social media wi na be kula ngaje no rama mo che mu gwa che jalat is it not painful then jin mu ba ne ku ba kenek
na gujiro no ti winene dial tele ji taram de jo woch wala ngwanga be tekene ti bulo dien ano bija pat ko be kene ka bum ko be kene goro be kene wojo gwa dan titen doesn't matter whether you are living comfortable life or not te tam titen tam ko de regien and gwa dan titen. That's why la na la ka chungone shanga no place watu ngo dial chugo less ka tokel ko mi changa chiga tiado chi tok mi chiga tiat jen tok do so jo me gor jen wo de yenaling gor kono bana ran ngaje no ka kon ngane kon ware shi kon be jale je kai wa lora banganu just we are simply living life need ko ken wi ko ken they are progressing let ken we ken kon let we ken ka kwarken kan kula faida ko bi bedorian bata kamal bedorin bata kai chare badoran ngure tena tama tala modor mi jini guje ne kon dial jalgare pini men video no kon to re dor kon men ke guj no tan dor kon ni nyoj la dia dagan doran ko tele mi shalat kan ke gel tele keng dia lat tele do ko do mi ben by the way la gwalung la dub dia la tin kon tin de piu jal kare dia la kalat ke so no be piu bu shu jal ke channel kel but gwan mi mo kunala tere kore nak narodien ka kwi luanga ka kwi power ka ruade ka kwi janga mi shal ke kirma yadit e ko e be par be jakan because nega mena gan more so this is wrong so genti ka mi ko da come in go de na dere kamat en ka gwe long la mi shiran che gorno ba mal be jeno by the way to me is very simple thing very simple ci demor ci de gang jo wich ko e bi jena kwar de jako be bere wich de lo ni rodo pin pan de jonje bu kono lelde gar pel pingwane jen but regene mishi duwaru ko ba yenek ene de toni la beje longono bi amalu kel jeli yana ne na tema eno misha we chana na gwada me eno bna lu marka la beje lungira madan nengna la janga jin wo tirereka ko e chang chmali benbo bi ngada no ene meton me chitwok ba jidil mo kerek jemi yana ne tem la rana shwa guru no be power be je consolidated be kwer be je kab bum che be goro brodo wuj ko ngel je run we wuj jen run jen tokde jeli na kula ne na la wuj la ja kan ke ka bom karamamo ba kan ka bom karamamo den wuj be kula chong shu mi sha pelje bangano ano a ku de tin bo na re wuj kamal che jangeje la gjen je no ne to shika dual so be chunga je no chamal che bugoro bai la let ko dwale ban me cha je kep ko bom cha je yu ko bom yep la longa dan te ke la chwa tele jenta dan la na te ke je ko rami mo min nang na ka bom wi min dat ba je dil yu ko bom ka jo do dan de na ore ke je mala ja long karwa da wo mi charo do woch mi che resign che ku me che je top ba chu gu je no che te che luang ten number 3 brama jidi dana lele ben bela hon nishiang wi mon keli won tama me sha kwer mi jidi chaje no la mala teten ko kwer jidi mo laje bana lara no me sha la da ngak chien en ba ko ki mal ke so na mo la lo nyen ko kien bala la jare le ka chen chinale liude ba la tan na la lo dien la we pin la wa gare dere sha la dere ngak so dere mo cha de bla duira ma do dien te de man to so jen do badana la kwem jidi la ko la demand ke je balara no jin kwer mo wer pin a kwer dien be ba shiangan dan de naw niam ke je ba la guch ko by structure mi jidit do mi jidit ba jen nyoko mo gor ke jen o ba je la let so jen ka duptin content kuna la on niam ke but mitele we mi de ramo de je we ke je de radin lo gwa de ke je la be je long kirgamelet kirme yadi de no gor jen o de bolmel ala vice president bolmel der la kwer tamre we ka so Sudan nambo take a question mark kodi bolmel charge gore jiwen mona koken dio je shiatong wan shiakalin ga kwide
and wo bol mel charge kon sanction me dan and wo dong da la kwer by far la larke nane long ko dere kweder je ko di jen me chai sanction cha kwa kadial cha ke kapcho ko jena wajen che tije ga long che galat jaram dan le tichurin okay di an example chu jig bani ga jar 2025 to kontene che kum Uganda che no re which ka Sudan chwa gwinje bangano cha ka gwikenten kon let kenka win mon te ka ne ti police ni te gwiketen kon lat ka rodien katin but o awa justice la ja delay tok la ja delay cha jama las ka gwasde so gwada dan waje las gwasde bianen no biti dial bugo nyoko mishunka jala larga no sometime awa kut no chamal che mala nong la gwikeno chimala che jen but la take a time no chana jugo no ne ram let jeka continue le ni jeko bo gware be benon gwata mone cause ngai kona ti dialati ne lat ke jekche be kana shana chaka look of course they ne larno chang me ti re che ko la ka wi mon gwata why do I care after all we laro ne dia luka but there's a plant tele ram le jek be kana shabu do ke jeka gwasen we gudwa wo ben no ko quick content kon te pin mi ran he jen ko sha ngach ngai kon nen kon ke wan kon te kon link kon ke but there has to be something there mi mo bugwan jeng ne melati jek man logo de na te kamal then be jedwej by any mean ko te jeng ne put to go that deserve to be over ka punish okay go rejen wo de yen jo me dien lingo nono ana chana goro na chana jal kel ka ta dan de ne kon de ko niam ke ja jordian gwas me goro de nywa ye kel ngai ne je gwano tene konti lan ware te kan ke bon to goal ki par ne to goal to take it in kan par ne to goal to tony kon ware dio je kan kon roda na ngaji no ko kon ngane antama la lan war ne bo ka pari ngak bo ka bon ngak bo ka bon ngak this systematic division and kwan ware tun wan ko al da ka je shi mogwa dio je gwade dane shi wo chane ne go chi chala do shin were shi korean man nyok chi kete ka par de ki bon ti shi korean lat gwas kelten ko de kan kule jal kel but right now nguda kan ne ngaje no an kan bona to kane ngum let kana I don't know whether shi korean mat or kan korean mat but bon ke par mi shi korean mat by the way mo gwa che je ko nyodo jano bin wer bu jal kel ban wer shi kan korean lon ko de ga jal kel mu gori jeno wer bu ga jal kel gori yo these days ninta to content yo akarwa jana tika yo bi yikte kanete ba je gor bitike follower metele ji yo taram bi gor jenen yena mo ko kono right ko run dangde no nuwar sharan mat nuwar shana te kel chikolo bene ko on tema te kon ken wer wewne nwer wew to jane ne de ko ke yo ko wi na ga dorun mo kon back 2015 2016 2017 okay 2016 Dr. Machar che ko juba gwade ba korkulo tok ke 2016 jo kon werwo jo kon to ajene kwala dak wi kon 2016 17 18 19 bene ko 2025 tin werwo chamat ko kon 2018 there somehow chaben to ko met but te right now ti kon te kan werde ko of course nwere kon ti kan ngaje no cha ka kok chen ki werwa je karame mo mate kel ke kum kir mi yadi right now let's say she an ana right ko ngum ko kan were attack ne tin wan tin yer ka jan do bo manen o jina ngum la roje no te were ya ko ala yen mina gen were kun ngunyo da mo ci konanen ka nasir chanenen ci konanen ka longo shuk ci konanen ka maywut ala fagak ci konanen ka fangak ci konanen ka yunta state maybe ka kobo so ngai konti diality tin konen charen lat misually go jine jin war me akoko yo o me nek neko
mi kana ko yo ngum nyir da mor ka je bana bi ka bne ka je ngu bne ga de tiene bi ka bu wangon ka mach mi kana kon ko te graj malalar ken o ran mi shara mi di la tok wachele la dire ke ne de konen shuch. I remember one of the example mi shangun a western world wajin mi chimit ka kwen ka shiryang ci jedu she jek ci mit ka kwen ci le la gujene otene ti nak botka na me true mi shiryang ci te ka kwen mi ci jek ci le la gujene otera mi chuch shere karam mi mat ka kwang me mat ka kwang la bodo te je la ya pel ruich la chuje dan chuje na la pel ruich but la goro no kore yen ta danan te ka kon gen ta me karam mi shit keno mi ci bodo na ka ba mit ba yo ryang ba yo gine no ne dia le ga ryang ga kel ti kariyak mi dit ma gor dwel wal ka gor jen o der na der ke ti kamana na tuwo ka ji je na tuwo ta ma ka juba boka na re dwar no re na kana ke ganship ne kuma kirma yadit den la mo yen ka odoro no yen wi na ka so ko ken tel me tuwo ka ke telecommunication kana tele ka mobile ko tan den den werten kene kon la jor ka buwa pegdo sha ka mo dor wi na ka la de ka man le jene ka so bi ken lat tel ma ngai kana ko chaje ko jin mi jinde pegdo chaje mu ka odor no nak da mod bi dil nak gar those people they are human karna tichet kaya kuma by the way kuma jin point jila kuma ma chu gunje no ngungu ko te ko sometimes ne ko kind of things ke idea mi dong de ko lar no idea da which ke idea mi do dia no kuma no is not you somebody jila kuma shele kuma jin point jira mo roje ko enaran lonya enaran nek bode enaran ke lew shuje so churo dwa wo jin chi jin kume ena gwada dan titina ti ko lonko den werko dere ka jaw ka kor ka gwar ena mi longa mono de tega do you can do it ko ya chak lora bang de chak yen wo jin bene ko ka gang but ti kon bi adwal si kume jalar who is not kume kon yal ka kon kume la kula wiya ka ko ne ji ngode yon go ngode me shagwa but mo na ko yi men die de laro ena ran te ka longa men constitution bo ganga ji ka ganga ko ti ka freedom of speech mete mi jeng le rodo bidil lat ban mi ci chershi o jagan wena mo mi ci gor no dong de shon de lat jala ran ko wiya na ka pin ba ju luj ka pin mi chaji kep chai nang lwa yen ba ikulu luj ka ne ko ne la jitaro ko ci kan bu goron bu kan le openly so na mo mediten but chu kume jin kana han tara da di mi kujimi so no need bo be dwala ci kum wena no you know that tell me jemi let ka ramadan mo ma you should be also doing what is necessary ka kwinene ko so na me chanwere konto ngwan chaga jako biken ti chodian lo biken kalat ne re konte de kel ga kirmi yadi de jem ne men tama liu kon mi ci roje jin raman yamala gwantarian ne dial ko la roje tama ka social media ko den warde ka ren mat den warde te kel no jokane de kon chunkel kirmi yadi de no mladian mo mijak these people can they quite target right now go sha go to gwanter and oderan de kon de correct chala ne ko kor gwade dan I remember back in the day taka gan mar ne let kelene ke ken nying tin kon to re ka so Sudan let lat ko di te bum naren ke queen wer wew ne kon tin changa nuare jek but ke 2018 e shamal cha betan cha dial cha bepel chawo ci malje tedi cheben eneran der te kabon and down and der ten so ci ne biet kon gan wer kon no go de ne shonkel de ne kel kan wer ko telene background doing politics chicken a politician but right ne ko wer kan no grodian we jalat ke development at tin kat ke je ke dit gwar ke je ke social media all the thing ten la necessary ko den wer de ko nyam we do them but ngude gwanter jatin kogana meram gijino chiro de ri de belo chonke la gwater
be chuan kel ga gwan ter ko jen jege yo gwan mi jege yo ten jen kwa ile juma nan wo ne mi ti ke yo de je gor mi ti ke bon gur jen obi ti ke party gur yo gur jen obi nwer bi ka ger gur yo gur jen obi nwer bi ti ke de mi bum bum ti ke jeten bor gur kan yo ko shi kan bilet ba. Without money we can do nothing. We cannot help our people. Right now shush kan e ko ne shush kan ko tela mit ka dan by the way things should be normal by now. De lana doran so chi choche de ten but ko tela kon kwak atite ka kon we are struggling all of us. Okay, so jen mugui kon shush kon mugu kon tika kwak atem to kon ke yo right now a cha wesne ke kan nonsense la lat kendo take it lat ke fundraising to cha lut dong cha community cha je look, you know, all this thing me palka ke bala na doran be kon kel banelan me de ne kon ang niam I think de ka normal barik dan telekon mat gwa kel telekon no korodan jana kwale chola no korodan gwa dan cha dan dul ka kel after that mi kon jen barano lat jor adi nyo shengak lenyeya shengak term to ka ya so reality akwang I remember ala na mugur kono biken mugwa biken alat wala jel ke kel la felken differences nitin kono te ke dindo mi ci kwang cho tuok tin wen mo ba kwang ba jamatin which is na me ne ngwan mi chawo kwang la kenen mala barlong and I know this is the only thing me yer community dan kana ngu kana gor ko bena kwer ba nganiga no and dia kwer de ne to de ka bot these are the bad thing ka community dan kono shal kan wer me kan kono which tel do bana won yam ka ja gwaye jo me gor jen wo de yen ling wuni men ke wuni nuari chane goro no bana jal ka kel ala pinya pin kui kontade dung mala kon kula ling ke we monitor dien especially kon te western world dio je ngayen long no we tin kon yen tin chaka develop, you know, kwana cham yen ka te ka standard chicken chika tiang ane cham kare which nuari mara ma cham kare which nuari, you know, nyin kun ka ti chari leka tin ka fast food ala kwan kun everything is available ka yekel but when a mene beja anyok mele yen na ka jelu yen 18 kon te western world le yen na ka lat dong they let ka 12 hour no they let ka 13 hour they take mensual la shall get overtime there tin ka ji so kwai pay ka hour but doran re nuare dan teram let chang jan ka me mo por ka me la pur je dong chang 1 hour dong shi benang you do 30 minutes then be pal you go you do what you do bo gwa shine you are busy there in a tea cafeteria place be tam be spenten gur jano sheng dara bwa ka de sheng dara konye de allo most people live kano brand believe chiran chelet ajendan tulkon mila rana kwa to ko te karun wang le de wona ka tiang a chang pur na kak dara kulu chum no gwana den kak dara talong but ko chilat tel ka kwi ko tel mi sham ka ko smital mi sham ka china de let by the way ka ke de woniam so kak dara woniam ne mo te ka kon metatin bu kula mit ka wi dunol ran la roda sacrifice ko bena ba lon ka lene mi to longi lene mo de relat so kon dial te kon kalet te tot de kon kalat de rande dun mo to de jekten but men dini jena long si o jena bi jen bradin bi mo ke yo no men dini jena long o kon bana jal kel ka dop kel ala netina lo bana ta dan en liu kon ga je bana ku kel de kon kapchong de jo de alti de na ko kon ke de long kapchong doran mi yen gu kon e shawo to long there's nothing good there right kon tam but gwa ka social media gwa way la kon right kon ka YouTube ne right kon ka media na ko ken go okay but in reality re duaran there's nothing there tela mato ni gwada toy ne kontina tama ka ti bej duel te dak yenen to jire duel mitika mor you know ngaji mor tin yalte tin dong lo nyen duel is too much ka kondial so channel